You can see that? Okay, cool. Having technical difficulties this morning. Pia le tua, patalo vātu tato ainga, so whapelo Yesu Keriso, lo tato li'i, ma lo tato whaola, le swafa lea wa taita ina mai eilo soifua, ia ma lo wola I le aso sa mua, ia ma le aso lo na lua o le neitau sanga. So greetings in the wonderful name of our Lord and Saviour Jesus Christ. We have arrived on the first Sunday of this year, 2022, and also the second day. So praise the Lord. O le au teita ine tātou le tatalo, I ona tātou whaanongorongo le whatasi mau I le upo le tua I le neitai au. Tātou tatalo whaftai tere no mātou atua, no wanga le lei lea wa mātou au lia mai ei le neitau sanga fau, o le vi inga e whaafo I atu I te oe, o aso uma lava o lo mātou wola, o lo mātou tatalo I ao ngā, me ia mātou au auna I te oe. Le nei fwoi tai au, o mātou tau mu mai I le whaalongolongo ai I la upu moni ma le awa auina o le awhionga pa ia le atua. Whamanuia iau au auna no mātou atua o mātou mafuta I le neitai au. Ia pēr le upu le atua e tō matauina I pēr o mātou soifua I le whaolatanga. Le whaolatanga lea ua mafu ai ona maua I mātou le ola ma le malosi ona o loa lofa fua ia te I mātou. Whamanuia I le nenga luenga se yo o lona whai wina fo I le vi inga ia te oe ono Yesu, and all of God's children say amen and amen. Let's turn our books to Hebrews chapter 13. Eperu alona mtaupo se furu ma le tolu o le maua I le tātou tusi whaitau I le tai au le nei. Ai mō I tātou ua tātou mafuta le nei tai au, o le tusi lea ua whaapea ona vea ma whaamanuanga I te tonu o le nei fo I vaenga o le tino Keriso mo le se furu lua masina. So for 12 months, we started this book in January last year, and so we finally arrived to the final chapter. So it's taken us 12 months to get through the journey of the book of Hebrews, and it's been such a blessing, the richness, the depths of this book. So o loa vea le nei tusi, ma whaamanuianga ia te I mātou ona, o le autu o le tusi le nei, o le sili ese o Yesu Keriso. I le Eperu anona mtapu e valu whai mua whai mai, o le ano le nei, o mea o lo o tautala I nei, wa ia I tātou le whaitau langa siri. Wha mai e whape nā o le ua nofo I le tūtamatau, o le nofo a lii, o le sili ese o le langi, o le autu ato le tusi le nei o Eperu, e whaamatala I nai, le sili ese o Yesu Keriso. That this book has been such a blessing for us, because we unpacked the superiority or the greatness of Jesus Christ to everything and everyone. And I read from chapter 8 verse 1, it says, "We have such a high priest who is seated at the right hand of the majesty in the heavens." Ia tusi fo ile nei o le Eperu, tātou tau nua ile le mata ko se fulu ma le tasi, ma wāwa ai o le mawhai o na whaalata atu I le atua, e au ona ia te ia le whaatua. Le whai mai ele Eperu na mtako sfuma le tasi, whai upu mua, whai mai a o le whaatua, o le whaalango lea, I le mea ua whaamoe I ai. Ma le tua fwai le ata o le whaalango, o le whaavai ua mausali. So whai mai o le mea ua mauti noa lea, o le mea e le o baaia, o le o langa le nā, o le tangata whaoraina e whaatua I le atua. That we also look at the chapter of faith, the heroes of faith in chapter 11, and we read in verse 1, "Now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen." That when we look at coming to God, we come in faith. That without faith we cannot please God. Tau nu mai noa lea o le awa o ina o le mataupu. I mataupu I e lua muli. Taupu se fulu ma le lua. Ma le mataupu se fulu ma le tolu. O I o lo o wa ai le awhionga le atua. Ina ua uma mamaea o na o ina le sili ese o Yesu Keriso. O le awala la lea e whaatino ai. Po le o langa whaatino o le tangata Kerisiano. That the word of God is in the way that the New Testament is taught, that it's taught with the foundations and the principles or the sound doctrines to teach us what we need to know, and then it teaches us how to practice that.
E o lava I le whaatinonga. How do we apply that theology that you now have learned? So that's where we're up to today. Oro tato yai nei lim tāku le sifuru ma le lua, ma lim tāku sifuru ma le tolu, pe o na o awina le whai unga o lim tāku sifuru ma le lua le vai aso na te anei. Ngai le tusitala I le tangata Utaia Ina ia awani toi tilo ngai le maunga sinai po le atua o le maunga sinai le atua whaamasino matautia. Ia ngai I le atua o le maunga siona. Wa mawhai ai o na whaalata I tātou I le atua lea. So we now read, and we're now reading through chapter 12. Last week we read the end of chapter 12, but as we head into chapter 13, we continue this theme of the application. How do we put all of this knowledge into practice? Remember the book of James chapter 1, verse 22, where it encourages the believer by being doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. A tato mata fai pule na apostolo Jacopo, alon tapu mo mua fai pue lua sefulu ma le lua, e iai le fautuanga le na ale apostolo Jacopo, po le tangata le neo Jacopo, fai mai, a ia fai o tau mai ana I le upu. So o le tilo tatou I le awala e mawhai iai ona e ana I le afionga le atua, e mawhai iai ona e whaatino le afionga pa ia le atua. Whamai ai aua le na ona whaalongo iai, o whaasesei nei o tau e o tau. So o le matautia le na le afionga le atua, a wā a whaina ona e whaalongo, a e te le ana, nono winga, e whaasesei ia oi lo whaalongo. So o le tāua ia o le whaatino. Does that make sense? That when we look at the life of application, it's absolutely crucial for spiritual living. Because it's not only that you know the truth, but you live out the truth. Praise God. That's an affirmation of your Christianity, or your Christian life. Amen? Ia le tua. So le tahala le nei, o te fia au mai ai, le mataupu se spulman tolu, fai upu mua lava e tolu. I le autu e whapea, o le amio a le Kerisiano, I le vā maisi tangata. So o ila o le atato matai, I le amio po le amionga a le Kerisiano, I le vāina le I le vā maleisi tangata. So today we're going to be looking at Christian behaviour in relation to others. So that's what we're going to go through in these first 3 verses of chapter 13. Manai la pata fai tau whaatasi mai ta apu le suma tolu, ia manai fai upu ia e tolu, e taita ina ele a o awina le upu le atua. Chapter 13, first 3 verses reads like this. Let brotherly love continue. Verse 2. Do not forget to entertain strangers, for by doing some have unwittingly entertained angels. Verse 3. Remember the prisoners as if chained with them, those who are mistreated, since you yourselves are in the body also. Se feitau mai fa Samoa, ia. Yesu maure fea whani o le aruso. A ore naro le aro whai tangata ese. A wā o lea o tania ai e isi o angelu ma le rengoa. Ia mana tua e wanono tia. E se I wanono tia o tau whatasi mai ato. Ia mana tua foi e wanga le angaina. A wā o lori tino foi o tau. Amen. O le tāua ia le upu le amio. Amen. Ona, o le amio e mawhai ai matalatala no mantina ia masani au matawanga I mai le tai au le nei. Ona, o le amio, e pito sili ona leo tele le launga o lawa amio. I lolo launga atu o se mata upu. Amen. I oe matamata Samoa. E sili ona leo tele lawa amio. Pe o le mela le e whaitete e tātou tangata Kerisiano. Ona, o lawa amio e fola pe tau atu ai. O oe o le tangata whaatuatua. And I was just explaining there in Samoan that behaviour for a Christian is absolutely important. Why? Because your behaviour becomes a louder sermon than anything that you have to say. It's your actions that actually speak the faith in which you live, or which you profess. So that's what I want to talk about today. Pio le tai ale nei tato te vaava ai le upulea o le amio. O le amio e tatau I le tangata ua taua o le Kerisiano. I whai upo mua na o lo iai le upuna, ia tu mau le whea o lo whani o le auso, o I e au mai e le tato manatu mua. O le manatu mua,
ina ia tu mau le whealofani i le auso. E whai ngofia le manatu, ai o le whaatinonga, e iei sina whainga tā, na ele o te ni malava e whealofani ai le auso. Ai o le ao au ino le upo le atua, o i tātou te iloa ai, o le tā ua i o le vaenga lea, i laua amio o oe o le tangata whaatua. That when we look at the first verse, it says, let brotherly love continue. As short as that verse is, there is so much depth and lessons to be learned from this particular portion of scripture. For me, upu le nā olo iai, for me, o le whealofani o le auso, e sau me le upu e leni e ta o le whi la te le whaia. Whaasa mole nā le kalesia le whi la te le whaia. E sau me le upu e leni, o lona winga, o le alofa nau o le uso i le uso. Pi o le ata wa aia le nā o le upu e leni lea o lo o maua mai ele whaasa moa le whealofani o uso. That when we look at that term, let brotherly love continue, brotherly love comes from a Greek word, Philadelphia. And that Greek word is two smaller words, which is phileo, which means tender affection, and adelphos, which means brother, kinsman, or of the same womb. So you can see there that term brotherly love in the Greek language is one term. So o I la tātou te mauma iai, le upu lea o le whealofani. Amen? Whia o tātou e tala noa I le upu whealofani. O le whealofani fo I le alo tala noa I le tusi. Ona, o le auso le alo tusi ai le tusi tala lana tusi. Sava ai le vaenga lea o le whealofani. Ai tō tilo e mta koe ono, whai upo se fulu, for mai le moli maua le tusi tala, a wā e le amio le tonu le atua na te le whaangalo ina la o tō ngaluenga ma le whaamalosi I le alofa o tō whaali mai ai I lona suafa a wā na o tō au auna I le aupa ia I le o loo o tō au auna I ai le auso le alo tusi ai iai le tusi tala I le tusi a Eperu o lova ai le alofa I le auso. That when we look at the audience in whom the author is writing the book of Hebrews, back in Hebrews chapter 6, we already see the actions of brotherly love. Because in chapter 6, verse 10, we see there the author writes, for God is not unjust to forget your work and labor of love which you have shown toward his name. And it says there, in that you have ministered to the saints and do minister. So these brethren are already showing brotherly affection. But the verse this morning says, let brotherly love continue. So it's not trying to establish brotherly love, but he's saying the application point, now that you know the superiority of Jesus Christ, is to continue the brotherly love. Le ala wai loa le tusitala, o lo o iai le alofa I le auso, ai o le mana onga le iai, ia tu mau le fe alofani, o le alofa I le auso. O le mea foi le o le alofa I le auso, fa mai le muli maua Paulo I le Romans fulma le lua, fai upo se fulu, fa mai ia tau solo mua o na ava le tasi I le tasi. O le vaenga lea o le alofa I le auso, e te maua, e whaavae le alofa le auso I le mea lea ta ua o le loto whaamaulalo. Na e whai tau le upuna Paulo, wha mai ia tau solo mua o na ava le tasi. O le tangata ava, o le tangata e loto maulalo. O le tangata e whaasili le isi tangata. That when we look at Romans 12 verse 10, we see that the foundations of brotherly love comes from this word humility. Because it says there in Romans 12 verse 10 to honor one another. That you lift someone else up and you will put yourself down. It comes from the foundations of humility. Brotherly love comes from humbleness. So if I le vaenga lea o le ata o le whealofani po le alofa I le auso po le alofa o le tasi, le ava o le tasi, o lona whaavae o le loto whaamaulalo. So o le matango whiri o le vaenga lea a tato vaavae le ata lea o le whealofani o le auso, e a mata mai le loto o le tangata whaatuatua, mo whaamaulalo I foia, ai whaasiri le si tangata.
That's a beautiful picture of the body of Christ, when we consider others better than ourselves. A tato whai tau le Filipi alonam tau poe lua. Whai poe tolu ma le whai poe wha. Whamailo na whai tau ina. Awa nei whaia se mea tasi ma le fina vale, ma le mita fua. A ia ta tasi outou, ma manatu ma le loto maulalo, ua sili nisi uma ya te ia. Whamai aua nei taitasi ma vaavai I ana lava mea, a ia taitasi ma vaavai I mea isi. That when we look at that concept of humility being the foundation of brotherly love, Philippians, Paul writes in verse 3 and verse 4, let nothing be done through selfish ambition. A Christian is not selfish. The opposite of a Christian is selfishness. It says there, let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Verse 4, let each of you look out not only for his own interests, but also for the interests of others. Brothers and sisters, may you be encouraged this morning that when we look at our own behavior, is it a behavior of selfishness or is it a behavior of selflessness? That when we consider the verse that is opening our application this morning, it's let brotherly love continue. So e tolu lani vaenga o te fia tala noai I le mafua anga e tatau o na tāua I a te oele tangata whaatuatua. Le vaenga lea o lea lofa po le whialofani o le auso. 3 reasons why brotherly love is absolutely vital to the Christian. E tolu lani vaenga o le vaenga mua o le mafua anga e tatau wai o na whaatāua e I tātou le tangata whaatuatua le melea o le whialofani I le auso. Ona tātou te iloa e whaailoa tuai I le lalolangi o I tātou o so o moni a Yesu Keriso. The first reason why we should reflect brotherly love, that we should be selfless in the way that we approach love of the brethren, is because it reveals that we belong to Christ. I le Ioane suma tolu, whai koe tolu suma le 5, upo Yesu I le au soo. Whamai upo Yesu, o le mea lea, e loai e tangata umalawa o uso oto, pea whai ua oto whialofani. Amen. That first point that we're talking about today is the first reason why we should reflect brotherly love, is because it reflects Christ, that we are followers of Christ. If you profess that you're a follower of Christ, you should reflect that through brotherly love. And Jesus himself says that in 35 of John 13, by this all will know that you are my disciples if you have love for one another. Okay, so we can check or leave that blank. Amen. So if I'm siaki for oil rita po okay le tuna, ia po se vai no fai ona fa le le atili, ia pe tu mau atili. Amen. Lua. Ema fai ai ona I lo oil le tangata fa olaina. Mo moni ana no ta pe tolu fai pe suma fa mai le fai tawina o le fai upulea. O I tātou, ua tātou I loa ua o atu I tātou I le ola sa I le oti, a wā o loo alolofa I tātou I le auso, o se le alofa I le uso, o loo tu mauria I le oti. Maina mua e wha e lope wha amauni ai o I tātou o tangata o so a Yesu Keriso. Lua e wha amauni ai o oia o tangata Kerisiano. Na e lema whai o na whai mai tangata o ia o le Kerisiano, a ite no nauso. Na le whai mai mua le Ioane tau koe tolu whai koe suma wha mai a wā o se le alofa I le uso, o loo tu mau ia I le oti. O le ale tu mau I le oti, e leo ia o le wha o la tanga. O le whai ngofia ia o le mau lea That when we look at the second reason, the first reason reveals we belong to Christ. The second reason, it reveals our true identity. And our identity is the love of the brethren, or our identity as a Christian. We find in verse 14 of 1 John chapter 3. Here the apostle writes, we know that we have passed from death
to life, brackets, salvation. It says we pass from death to life because we love the brethren. So when you reflect the love for each other, when you reflect the love for the brethren, that's a confirmation that you're a saved individual, that you are a Christian. But the end of the verse says, he who does not love his brother abides in death. Meaning, you're not saved. You're not a Christian. If you profess that you're a Christian, but you don't love your brother or the brethren, you don't like to come to church, you don't like to gather with the believers, you'd rather do something on your own. It says there, he who does not love his brother abides in death. Lono winga, ele oe o se Kerisiano. So ole tā ua i ole whai upu mua lea, ia tu mau le whealofani o le auso. A wā mua e whaelo ai o oe o le tangata muli ia Yesu. Lua e whaelo ai, pe whaamamia no tangata Kerisiano. Mele nā e tā ua ai, pe wha e ta tawana whae tete ai tātou, wata ua tangata Kerisiano. A wā a whai tātou te lea lofa i le auso Kerisiano. A me se lava lea lofa lea lea lofa i le auso. A whai tātou te lea lofa i le auso. Lona winga o lo tu mau i tātou i le oti. That if the verse is clear, he who does not love his brother abides in death. So again, it reveals that we belong to Christ. 2, it reveals our true identity. Ma le numera tonu, o le mea e fia I ai le atua. Le mea lea o le whealofani o le auso, e fia I ai le atua. Whamaine whaipuna e se furuma le ono o le Ioane na e tolu, nena tātou maua I whaipusuma wha. Whamai o le mea lava nei wa tātou I loa ai le alofa, ina ua tu ina atu e ia lona lava soifua, e sui iai tātou, e ta tau foi o na tātou tu ina atu lo tātou wola, e sui iai le auso. Pea tātou matamata I le alofa o le atua ia ta I tātou. Whamai le alofa o le atua, whamai ua tātou I loa le alofa ina ua tu ina atu e ia lona lava soifua, e sui iai tātou. Whamai na il whai unga whai pasuma le ono, e ta tau o na tātou tu ina atu lo tātou wola, e sui iai le auso. That when we read in 1 John 3, verse 16, the third part with regards to brotherly love, the third reason is because it delights God. And verse 16 tells us of, here's the ultimate example. Because it says in verse 16, by this we know love, because he laid down his life for us. So God is the ultimate example of love. Amen? It says, so, and we also ought to lay down our lives for the brethren. That's the amount of love that we must love the brethren. Amen? O le ata le nā o le alofa I mawhai ai o na tātou I loa. O le ale alofa I te tau na tātou ala lofai. Tu I nātu lo wola I sui iai le auso. Amen? Ai matamata le ata mua po le vaenga mua o le alofa I le auso. E tolu aba aina na olo au mai. Whai pasuma valu ma whai pasuma leiva whamai o ane. Lau whana ue, au ane I tātou alo lofa tau o le upu mani mutu. O le amio ma le whaamaoni. Tuluiva, o le mea foi lea o tātou I lo ai, ua le upu moni I tātou, ua mauti noa foi o tātou loto I ona luma. Confirming that we are believers. I read in Samoan verse 18 and 19. In 1 John 3, it reads, my little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth. Again, we're talking application, practice. It says in 19, and by this we know that we are of the truth, and shall assure our hearts before him. So it delights the Lord that we love the brethren. Amen? Amen. So ole mea e fia ai le atua. Hei vaenga nā se tolu tātou te mata ai, I le tā ua po le mafua anga, e ta tau wai o na tātou whealofani. Tu mau I le whealofani. Whaipoe lua. Whamai whai tawina whaipoe lua. Aua le ngalo le alofa I tangata ese. Awa o lea wataria e isi o a ngelu male le loa. In verse 2 of our text this morning it reads, do not forget to entertain strangers, for by doing so some have unwittingly entertained angels.
O le vainga no na lua o te fiatala noa ai I le taiaone nei I le vainga lea o le olanga whaatino o le tangata Kerisiano. E le ngata o loa lofa I le auso, le whealofani o le auso, ai whamai le whai upu e lua o le alofa foi I tangata ese. So le vainga la lea, o le tāua ia foi o le vainga lea o loa lofa I tangata ese. Whai ngofia ia e loa lofa I le tangata e te maasani ai. Ai a whai mai no te alofa I le tangata ese, ia e ka walu luma pe ka ofi pe a vatu pe le ai That when we consider entertaining strangers, entertaining those who you know, you might, yeah, okay, then sweet. But strangers, it's like, well, I'll wait and see. There's always a question mark whether or not entertaining strangers. But in the context of the book, the culture of the Jews, they didn't have many hotels or places of accommodation at the time. So they would have to be accommodating to people that would travel from one city to the next. So le apostolo Paulo le Romana suma le lua fai suma tolu. In Romans 12 we see Paul also talk about being hospitable. So that's what we're talking about in the second point. Verse 13 Paul writes there, distributing to the needs of the saints, given to hospitality. He even writes to Timothy and to Titus, and he includes in the list of, if you want to be a bishop, to be hospitable. E o lava ia Paulo, a tatou whai tau whai puna skulu le Roma skuma le lua, whai pasuma tolu, whamai le whautuanga le apostolo, ia tufa atu ni a o tau mea I le mativa o le aupa ia tau sisi I le alofa I tangata ese. O Paulo fo ina tusi lana tusi a Timoteo, ma le tusi a Tito, ina ua whaapea a whai e iai le tangata le mana onga e fia a vea o ia ma epikopo po le whai au. E la vea le alofa I tangata ese I le lisi o tangata naa. So o le vaenga lea I le whai upu e lua pe na tatou whai tauai, aua le ngalo le alofa I tangata ese, oe le tangata whaatuatua, e iai le winga na o le Samoa, na le whai mai le upu I le whai upu Samoa, aua le ngalo le alofa I tangata ese, ai pe lata le upu e le niana I le upu wha Samoa le tali malo, e la le winga na o le Samoa, fia I o tatou e tali malo, ai ele si vai ngo tatou, ele fia tali malo. So, you know, when we look at that term entertain, or the term hospitable, Samoans, I think we're quite good at being hospitable. Sometimes they're over-hospitable. But then there are some of the brethren that do not want to be hospitable. But let me challenge you with a word today. Do not forget to be hospitable. So, o le upo le atua, e lolo tangata whaatuatua, pe ele manatu maa I le vaenga lea, ai o le whaataua tātou le upo le atua, o le vaenga lea o lo langa Kerisiano. O lo langa tali malo. Pe te fia tali malo e lo whale mai. Susu mai, tala mea awa, po oia tangata Kerisiano va aia tulota puni lo mai whaitatoa, vai te wala ngona mai tātou. So there are those things that we look at with regards to reflecting our faith. You know, are we the believers that openly open our doors and welcome people and entertain the guests, or are we the ones that shut our curtains and say, shh, just in case they might hear us? So we need to consider those things. Remember, the word of the Lord is practical. You're not set apart. And even when Paul challenges, if you want to be a bishop or a pastor, the pastor has to be the example of being hospitable. So, e o lava I e o lo taitai I to tonu ngā wenga lea tua. Tātou te vae, le vaenga lea o le alofa I tangata ese. Whamai le whai unga whai puelua, a wā o lea watalia I e isi o a ngelu mane le iloa. O I tātou te matamatai, o le tāua ia o le vaenga lea o le alofa po le tani mā lo I tangata ese. Ona, e mawhai iai ona tātou a vea le vaenga lea o tātou soifua, ma awala e au nai I le atua Ma awala e mawhai iai ona whaafo I le vi inga I le atua, ona o lou awala e mawhai iai ona e alofa atu inisi. O le o langa au auna.
O leo langa au auna, e fo'i elevi inga I lea tua. That when we look at the second part of verse 2, it says, do not forget to entertain strangers, for by doing so some have unwittingly entertained angels. Not that as Christians we want to try and entertain angels, or we expect angels to turn up at our door. But this is actually referencing that out of our servitude, or out of that heart of service, we glorify God. That we glorify God out of that heart of service. So ole matango fie ole vaenga lea, ole upo lea tua, a tato wola e whaatino lo wolanga whaatua tua, e la vere vaenga lea ole olanga au auna. So e follow to see mole le mateo e luas funga lima, that when we look at a heart of service, we read the words of Jesus in Matthew chapter 25. I upo Yesu lo tala noa Yesu, ile olanga au auna. Ile taimi ole unga, no fai pe tolu suma whama, le tolu suma le lima, ile tala lea na whetalai ei lea li I whaola, ile taimi e a whio mai ei lea li I pio se whaatusa, le tala lea na whetalai ei Yesu. Se fai tau mai le fai pe tolu suma wha, ma fai pe tolu suma lima. Ia. Na whai tua e lea o le tupu I e o ino le tupu sa o mai, o tō o whamania ina e lotama. Ia whai mo o tō tofi le malo o samia mo o tō. Tawe I whakaina le laurani. A wana o whai ai, no na o tō whamania e lea ni mea o te ai. Na o whia inu, o na o tō whamania e lea ni mai o te inu ai. Sa whai a matamata ese, o na o tō talia lea hoa. Upo lea li whaola, o lo atia mei tonu le upu lea lofa I tangata ese. And when we read in verse 34 and 35 of chapter 25 of Matthew, the words of Jesus, he says, then the king will say to those on his right hand, come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. So when we look at love towards strangers is not a worldly thing. It's a biblical thing. O le alofa I tangata ese, e leo se mea le lalolani. Nei o le tūma le anga wha Kerisiano. E mawhai ei o na tātou ilo, o oe o le tangata wha tua. E mawhai ei o na tātou wha fo'i levi inga I le tua, e awala I logo langa au auna. Praise the Lord. Amen. And the final point of our sermon today, verse 3. Whai upo e tolu, e maua I le vaenga muli le tātou mata upu I le tai au le nei. Whamaila na whaitawina, ia e mana tua e ua nonoatia. Peisea I ua nonoatia o tō whaatasi mai la tō. Ia mana tua fo'i e ua anga le angaina. A wā o loo I le tino. O le manatu e tolu o te whiatala noai, o le upu lea o le ti ngā alofa. Upu lea ti ngā alofa. When we read verse 3 today, remember the prisoners as if chained with them. When we consider the hardships of the brethren, when we consider those of the body of Christ who are facing persecution, tribulation, hardships, when we consider those of our brethren, our brothers and sisters of the body of Christ who are in our neighborhoods, who struggle and face hardship at the same time, this is what's referring to them, to remember them, to be able to sympathize with them. Again, so a tātou baba ai le whai upu lea, ia manatua e ua nonoatia. Manatua le autua le tai au le nei, o le amio a le Kerisiano. Le la ua tātou baba ai, o le alofa po le whialofani le auso. Lua ua tātou baba ai I ai, e mawhai o na tātou I loa I le alofa I tangata ese. A le vaenga muli, e mawhai fo'i o na tātou I loa le amio le tangata Kerisiano, ina ua e ti ngā alofa I se tūlanga o loo iai se vaenga o le tino o Keriso. Telo taimi tātou te tatalo ai mo e o loo whaapuapua ngā tia po o whaasawaina ona o le tala le lei. Amen? Many times all of us in this room would pray for the persecuted brethren.
And when we think about them and consider the affliction that they go through because of the gospel, we would refer to this verse. We would refer and say, remember the prisoners as if chained with them, those who are mistreated, since you yourselves are in the body also. So o te whia au mai alale vaenga muli muli I le tai au le nei. E whaapea o na tātou vaavai I le amio o le tagata Kerisiano. I le vāma tangata e mawhai ai o na tātou ti ngā lofa whaatasi mana i o le upuna wha Samoa. A wā a tātou mana tunatu iai e le ngata e mawhai o na tātou alofa atu I le auso, e le ngata e mawhai fo I o na tātou alofa I le tangata ese, ai I le vaenga lea e mawhai o na ti ngā alofa. Whaatasi mai o lo ti ngā ina Whaatasi mai ngā tō o e ua noa tia. E tolu lani a wala o te au maia, e mawhai ai o na whaatino le vaenga lea. So we're going to look at 3 ways in which we can remember those who face persecution, or remember the prisoners as if chained with them, or putting this into practice. Vaenga mua o le asi I le auso. A mawhai ona e a sia se uso a tangata po le uso a Kerisiano o lo whaapea ona whaapea nei nisi o tato a uso I te tono le nei mafutanga o whaapea ona iai whaatasi mai lato o e o lo whaia le whaiva o le ngaluenga whaatalai o e o lo whaapea ngai ma le whaasawa a mawhai ona tato iai whaatasi mai lato You know, that first part, that first practical part is to visit those in prison. As simple as that is, just being there with them is a massive encouragement. If anyone is in prison because of the gospel and they see another fellow brethren come and just sit with them and pray with them and sing with them, it's a huge encouragement. You know, some of our brothers and sisters have been to places where Christians face persecution on a daily basis, and them just being there is a huge encouragement to the body. Praise the Lord. So the first practical part, or if you know of any of the brethren or the body of Christ that are in our neighborhoods, and you see that they're in need, or they're going through a tough time or a time of grief, just being there, that simple act of just being there. A tātou mana tunati e le teimi sa e whaanoa noa ai, per e whaawhia ngai e oe mawhaingata. Ai o le whaawhiawhia ina I o lo loto, ina ua watu se tasi o uso a Kerisiano. Ma lua whaasoa, ma inu se lua kofe, ma lua mawhauwhau, ma toi tō sina lua manatu I le atua. O le awala le na e mawhai ai, o na whaatino le mea lea e taua o le ti ngā alofa. Amen? Lua, o le vaenga lona lua e mawhai ai, o na whaatino le ti ngā alofa, o le mea alofa fōai. O le anganga lea, o le mānaia ia fo I o le anganga lea o le alofa fōai, o le alofa tūlai, le masani o na whaonga I le whaasamoa. The second part that we want to look is to give to them directly. And some of us have the opportunity to be able to give financially, or give in other ways, you know, whether it be through food or through clothes, or you know, there are other means in which you can give to the part of the body that need help, or are struggling, or you know, e mawhai ona fōai. We see a beautiful example in Philippians chapter 4. Olo iese ata whaataitai. I le Kerisiano lea I Filipi. A o tusia I Paulo lana tusi lea. Sa whai e le whaafetai a Paulo I le Kerisiano lea po le auso lea I Filipi. Ona olo lato o lofa tūlai. That when we look at the example that the Christians in Philippi, and Paul writes at the end of the letter to Philippi, to the believers there, and he gives a thanks to this group of brethren. Whamele upua Paulo, le whekusunga wha, ai ui lava I lea, na outou anga le nei, ina ua outou alolofa mai I lo upua ngā. Ua outou I loa foi, outou Filipi e, o le amatanga o le tala le nei, ina ua ou alu watu nei Maketonia, e le ai se e Kerisiano lofa mai ai a te au I le mata upu o le fōai mai, ma le talia o mea, na o tau lava, a wāfoi, a o te Salonia, na o tau avatu mea na o mativai, ua atu tasi, male atu lua foi, e le ina ua o sa ili se mea lofa,
A o te sa ili le fua e ati li ai o na tau le leia ai o tau. A ua ia te au mea uma, ua tele lava, ua a toa mea ia te au. Ina ua maua e au mai a eba feroti, o mea mai ate o tau, o mea manongi le lei, o le taulanga e talia male maarie i le atua. A o loo atua e wha a toa e ia iate o tau, mea uma e mātitiwa ai o tau, e tusa ma le whaulai o lona vi inga, ia Keriso Yesu. Oka se anganga o le fōwai sai le auso le i Filipi, mea uma lava sai ate i lato, na lato walo lofai i le au auna a le atua. So when we look at Philippians chapter 4, and in his thoughts, Paul writes to the church and says, nevertheless, you have done well that you shared in my distress. Praise the Lord. Such a beautiful heart of the brethren to be able to share in Paul's distress. How did they share? It says, now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church shared with me concerning giving and receiving, but you only. Praise the Lord. For even in Thessalonica, you sent aid once and again for my necessity. So they gave not only once, but they gave another time to the Apostle Paul and his word. Uso matua whawhine. A whai e mawhai ona e whaatinoa lo tinga lofa I le tino Keriso I se mea lofa fōwai. Arevi ingale nā ole atua. Arevi ingale nā whamaia ia paulo I le whaipasuma li wa aloa tua e whaatoa e ia iate o tō mea e mātitiwa ai o tō e tusa ma le whaulai o lona vi inga. Praise God. That if you have the opportunity, if you have the means, if you have heaps of money, why not share it with the brethren? Praise God. And through your giving. Amen. But don't give it if you don't have it. Don't worry. Because then you can do the third part. La vela oe na, o lo tau whaasoa lo whaasoa. Ma nei la vainga lo na tolu e matai oe O lo vainga lo na tolu. Ma nei e o lo vainga lea, o lo tatalo. Amen. O le ale si mea e mawhai ona e whai ale teimi e te tīnga lo whai, ono le auso, o lau tatalo. E iai le mana I le tatalo. O le tāua ia, o le tatalo. Whamai paulo I le kalatia nā, whaipue on, mtāpue ono whaipue se fulu. Whamai, o le nei, ia tātou wanga le nei, ia whātatau I mea tutupu I le aso ma le aso I tangata umalaba, ai whaasili I le ainga o le whaatuatua. O le tāua ia, o le manatua, o le auso. A mawhai ona e whai, a siasi ia te I lātou. A mawhai ona whai lau whaasoa, fōai se mea lofa tūlaki. A le lona tōlu, o le tatalo, o le tāua ia o le mana o lau tatalo. E te manatua I le auso. That when we consider this third point, if you can visit them, praise the Lord. If you're like Philippi, the believers in Philippi, then send some money or some clothes or some food to the parts of the brethren. But the third part is just as important, or if not more so, should be at the top, is to pray for them. To pray for our fellow believers that are in distress. To remember those who are in prison for the gospel of Jesus Christ. Because we're all in the body. None of us are yet glorified. We're still here on earth. That's why we need to pray for each other. We need to help each other out. We need to continue to visit each other. We need to come together as part of the body. Because we need each other. Amen? Amen. So, and it says there in Galatians chapter 6, verse 10, as we read, therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Usoma tua whawhine, ile nei tai au, o tatou wa'aia I le amio o le tagata Kerisiano. Mua, alofa I le auso. Lua, ina ia whapea o na tatou alofa I tagata ese. Aula tapu nia lau whale. Aia te tala lau whale. I tagata ese o e a sia lo mauta. Amen. Manona tolu. Tika alofa. Whape whio na tatou tinga alofa. Mawhai na tatou a sia o tatou uso. E mawhai na tatou fōwai. Se mea alofa. E mawhai na tatou tatalo. That when we look at today's word, brothers and sisters, that there is a Christian behaviour
towards others that we need to consider. So we ask ourselves, am I reflecting this as a believer? Number one, a love for the brethren. Number two, a love for strangers. So that's a hard one. You know, when you see that beggar on the street and you've got something in your pocket, give the coin and then share the gospel. Amen. And number three, a love for the persecuted part of the body of Christ. Amen. And just to finish us off, when we look at all of these things of Christian behaviour, this is a Christian behaviour because the individual, or you as an individual, now know Jesus Christ as your personal Saviour. Atato mata ile amio o le tagata Kerisiano. O vaenga o maia e mawhai ona whaatau nuu, ona o oe o le tagata whaatua. Le tai au le nei, a whai o o whaafesili pēr I lo mawhau, e le o oe o se tagata o le whaatua. O te fia au maia le whi au le whaolatanga mo oe. That this morning, you know, the Christian behaviour is for those who have received or have accepted Christ and have put their faith in the Lord Jesus Christ. And therefore, this is the behaviour which we should try and adhere to, that the Word is teaching us about. But for you who have yet to make that decision, then Hebrews 7:25 says, therefore he, talking about Jesus Christ, is also able to save to the uttermost those who come to God through him. O le wheau o le whaolatanga, e mo'i lātou o e whaatuatua ia Yesu Keriso o le na maliu, na tanumia, ma toi tū mai, I le aso tolu, na ia maangalo ai le angasala o tangata u malava. That when we consider the death, the resurrection of our Lord and Saviour Jesus Christ, he who believes in Jesus shall be saved. And then we put our life into practice that we've been talking about today. Amen? So, o mea umana, e tu atu I o luma ina ia e mana tunatu ai, ma ia e wha maalosi ai I le atua malona finangalo. Be encouraged by the word of the Lord today as we come to the end of our sermon. Tato tūlai mai, a tei le atua, whaiwina lana upu le nei tai au. Ia la whaiwina I tātou le talo, ia na tūnatu le tātou tamā, ia awale, tātou whaamanitunga I le nei tai au. Whatai tai mai upu o le talo, whawhetai tamā. Le nei tai au, wa o whaalongo, I le amio o le tagata Kerisiano. Wa au o le tagata, wa whaamangaloina, e ala I le toto o Yesu. O le tatalo, ia e fesosoani, I la usavali, o le whaatuatua, I la ua amio, e mawhai ai, ona o alofa atu, le isi tangata, whawhetai ona o lau upu moni, e fo'i le vi inga ia te oip, e ala ia Yesu Keriso le mātou tatau, Amen ma amen. We thank you, Lord, for today. We thank you for your word. We thank you that we have the truth. And we thank you, Lord, that you continue to challenge us, encourage us, even in Christian behaviour, Lord God, that when we look at those verses and we see the depths of your word, Lord Father God, help us, challenge us, Lord Father God, to continue to walk and consider our love for others and our relationship towards others. We pray these things, Lord. We thank you for the salvation that we have in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Yeah, tatua lalo mai lalo, whamunia tele le tua le tatua ainga le ni tai au, ono Yesu, tina tu tatu tamā, whakatai.